Joe, no me son la gadia people blue ni kami yobe o mashi TV no mena shi me mena shi so ni ma so na ma so ken klo ango shida o kon feche ma we won bolo ka shikon bola de bo anu chomo ni bo ade saka samanta aka me jale aka fe wo drum ne ke mena bi papa gine ke we ko je me fe me ji me ni na le ke me pi ke baba o ji me wo ka te sa me pi ke baba o ji me ke di wachi ametam no na me be o ti am ame ye kwa me we wo ko se be kuku me o ba to ma me inso le mo ka fa ko mo pe ja ko feche ma we na mo bo ne anu wo fe wo na agbe afe agbe papa chikome ko ebodi encho na emi osun lo emi lo ode bi ni ama awo wan rasta to gbonyo ni se kaklagbe yi nke wa get respect of your commodity perpetuity to your dignity mo fi amo o chi mo nko jala shambo ni fe mo ni ngule cho ajino le se ola ke se ne ke ngule cho awo ko obo ni ba fe ni ona no fe ona ba fe on the low e ba kashi e meteti ona mi shi ye gan dan le ni mene mas ma ke ba choko ni ami choko ngo fe fian a fe kun ni bi ko me choko ni je choko bi pe fi o si afine trape edu choko bi ko me nyeme yan hihwe mo ne an to ne na gba ode bi na ma wan rasta mas ma ke ma ijara ba shira ke ya ijara ni ba meneme e ba sha me tamoshito ni rado. Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced Base Vite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C to aid your child's healthy growth. Base Vite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With Base Vite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited. For further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. Grade A Academy is all you need. With our neat, spacious, and serene learning environment, we make sure your child is as good as gold. We also engage in lots of extracurricular activities such as excursion, career day celebrations, games, and so much more. Our canteen also serves the best and nutritional meals with your kids well attended to. And we are ready to enroll your ward from nursery, kindergarten, primary to JHS 1. Admission is currently ongoing. Locate Grade Aim Academy on the Atamills High Street behind Enterprise Insurance or call us on 0542 426 803. Grade Aim Academy. We say passion and excellence. Are you looking for a media house for your upcoming events? Welcome to Omashi TV Production Crew, a digital station that offers live event coverage such as conferences, parties, corporate meetings, weddings, and live streaming on all social media platforms. Soft copies of events or production can be made available upon request. For further inquiries, call Omashi TV on 0536 772 262 or 0244 425 652. Omashi TV Production. Ajwa Twing Man can mean share. Get mounted as you be fair. I make when you can buy. I said, I make one. Oh, yeah, hey, struck, but I feel. Ni bi ni gba me ana woke amane bo aba from am bi anyi ke amla lo bona fe na amla rakwe ni eyi ebua ni anya ke sa ni ke hine ni fin o ya e ko me woke akuto nkwara ma fi assembly members na asan gba te ofilo anti woke police fui alo o che me ni me aye abua ni onye no ke sa na kan fi mo yeah ora don inke police fui ke wo kwa ni na agbako e bi ene ke wo sa wo ke wa atu je ya me pe kokpa wujin ke kokpa bibi anokolo ifia kwa na kan le won wo kan majanche bi le won na sanigba na gba iro e titriji gogota ni he ni ekole mi jo mi echichimiye alo mi jo beje no ni saga ko na tunwe ni he ni ekola ma tunye ni isa alo mbi ko ni afe egbe ko manu lehin ele me ne fe o kapa ni gbe ni
ko asaga ni fi mu ato ni pejam ojubade nke e ba nya bona fi ni o fe be ke ha ne ke ni fi mu ni asaga ni fi mu ba no da gbe pa no ka se ni hu le mi ye o ma shi TV no ngbe ini o dai afute kofi meji mo ni yo asaga ni fi mu ni o chan. Hello, lovely viewers. You are all welcome on the program Fingerprints. This program has been designed to help you know how to create your own business, including livestock, farming, banking, selling, and what have you. I bring to you entrepreneurs who have made it, who have the skills and ability to help you know how to create your business. This is where you have the experience to create your own business. I'm your regular host, Neo Dai Afote Kofi. Catch me live on Mashi TV every Tuesday at 3 to 4 p.m. The program will be repeated to you on Saturdays 8 Joe na me so la bia bi blue mada nya shaka nya na wo chinye me mete ya jara imba hwe ko amanye ka shade la la de bi ni ama wa rasta be ngene kenke bo yangbe choko ngo fe fian wo de nche wo man choko ni ami lele dani maje nwe mo nhye nche kenye yin ba wo mi yin ba na ni bi kome ni efemi ni etete no alo ni bi kome ne ka wie mo ni kenye ba wie ye bi several times ake wo fin wo nkwebo ni ba fe ni gan adangbe ba nya fe mi ni ekwe mama kwapa ni ebu onu mi nshi wo nkwebo ni ba fe ni gadangbe anya akwe mama kwapa ni fe mi ni ebu shi anyame afet mo be mi ni alolu awo nsho mi be me alolu awo lele mi agbelu ekede nsho mke wo lele mi be ablofo ekun ko me le un lo ken jemini lele mi ken wo nsho mi yan hihwe mo ni bi komenso wo fio no kefe wati amekome ka odwen ya ona aja momoni yo wo mri ona ni fite momoni yo wo mi ona efon fe momoni eblawo wati amebi efon fe momoni odino na eblawo gbomo na ke no na efi oje fe moni ni fe shi e ba nwo echo npo keke efe mi ni be efi nyeme nyawa bia wa yake kele ko ya no ya wasate ye asowote alo woba nyawa bia wo yi aka asowote alo woba nyeme ninke bo yo ninke lele wode nche wona ke ehye nyumbo ne mo bia mi ona ehye nyumbo ne mo bia mi ni ko chomo kome nyumbo ke enne ko esashifio ka fio ko peno wode nche wona ona boni efio ha obana ke ekofio alo eko gbe na chonka ni bi be no ba le se no nu e ba taje fe obon ni yin loko fe mo ni da gbo ka gbe ona ni won fo ye ne ke ni bi na e ja ke bepi ko na ni ne ke ochina ba pe alo ne ke no ku ba e ke agbla no konklo ochina wulu konklo ke ba be no ba le se nu e lo me ko ma tumi ni bi nu ete me ko ma tumi nu ete me ko ma shapo ya mi ebo ame nyomo be no ba le se pu e ko wa na ke ewo mo ko no ko kete alo gbomo gbe yin chon wala yin patamo po e ba fitai yeme no e wo kene ke no ko ya no na boy wo mode boni afe ni no ya ka shole mo aba ni fale fe mo aba e yakobe ko inse ne no ni nyeme ko me ona ma ye ko nji ono ni ji ame babo ame omoden ake wa me ma me kwe ame ka me fun ame no ame ya inshojiana na asasai ona coastal areas beaches se beni joy ke bola esu ni wode nche wo no mi ona keje neke glefe shona ona fa na gbe ke huo ke to glefe shona gbe ke ba to choko mi ke ba gamashi osu la teshi ke ya inshojiana ko she jeme chaka ni manya ni pato eye yan hihwe mu ni moko ba bia ke ene beach ni elo nshona na elo ni nsho ni nsho le ye bola yi kokoko ko jomoji nsho yo bola benu ele na no le ake ojomo eyebu first
nsho ni wona eye bola ni wo kefe eye na agbafio kedi wonkwe beni wonyeme ekome ni anyo aji otu mi na fio bola mi bola kote chokon shona ke ekome grand shona ona begbe se shona ji dan Semon Beach ko batashin shona nungwa shona ke ni bi afe bola mi bola eko jino no igbe na eni ebe mi no mashi TV wode nche wachi wo benke jeme nyekwa bola ji na afe shona afe ne ke bola ji ni kote ewe mo kun akotashi eko e ba bibo ake ke echi bola ehwe no te ewe mo ba bibo ake bola no mi owo lo jemo wo lo tumi ni lo ona bulu ani enene ke afe ni nyawo bia wo yake meni fio alo ami wo ne ke yibi aso ame ejomo apako kiyan wo jaku Ghana lo alo wo jaku Ghana ngbe lo nekwa eko ni alele china ike pro to ye insure na ni wona before bi nyeme bibi na yen insure na ona bonche kumo wo yen yu eko lehun hala ni bi ye bola ni emli nyeme ahun to ni na agba insure na mo ni insure ye bola ye ni fun ona insure eye ni fun bonche kumo to jinke ni bi na efe ala me ye ne ke bola na emli ye insure na choko insure na je no na nyeme fale fe mo enya ona fale ife mo enya shidana ba nya fe fale je mo komedie me enyo yi beja wo fe ichokome dana ba nya ke fe min ake fe fale ne lala ni kabo yo nyeme na ne me so lo ablade abi blue ni ka bi obi o machi TV no nke ni nka nya yo ne koti nye nimbo ne ni hwehwi ne no je ikome efe kwakwante ani ni bi ni be ngbe no ona ta flachi ami fodo nko ani kwakwante ani meneji wa nani wa nyeme ye ne fe je le koni ame kenkle fe mo na ame fioda je ame pe men short ne ba ngona aka ba use ne kegbe me ne as an scapegoat onu mi shi esanana gbla me toe kone fe no kwa mo no kia me short mi nga mi le mi de nchen wo ku me ko me pona me fi ko no ame hu yani integbe set me wo ame anytime na ba fi aba sha me na post nyeme kumo beni wo fe wo yen TikTok wo yen social media me post ni biye ene me di no bi communicate wona bo esa no wo shasha no wo post kona mlalu e ka ma je kaji lela akashi wo ke wo ye twiji no ke wo jaku Ghana ke wo Ghana ngbe no wo chon afe fun mi ye fun mi afe fun ye fun mi nyeme na ne me fun na abla ya blue masumake producer ana me question info ni chomu efe ana me question ni chomu ani sini info ni chomu efe aba ona ana eba na me kwa me ngbe komo ye dedi anyeme fun loy ye dedi anyeme ni ife fun komo agwo bola ona ake bola ewonu mi numbo ne komo nye bola ke kotoku na atu ewonu mi ni eni nye ode nche ke shia mi njio nye na ke nu epo nye shia mi ede nche nu etaje momo nu ewo ta flache na nye bola no ke ngwo gota mi do nya obi ake dwomo ye no na afio yilo governor na afio gota de nche nye na ke ya ona gota momo sa eyo ojogba no gota ni ya na sa lu bola wo mi yen komo no ne be afi fun lo ye fun lo ni to meneme fun lo meneme ni ko abi ame sumo penu ka me hyehyia be no ba ele hye o twa mi fe npulu ka ke bola ono mi hye komo ye bi na wo ye dede anyeme awanye ya wo mini no ni mini taflache mini ya hyehyue mu asande ni mini ya hyehyue mu asande ni je dede anyeme mua nye bo esani je nye ade some faithful to the extent that ko otewie mu ni afi otomobe bobo no bu mu bono besuba boni onyemi efe no ko no jele ha shino no onyemi efe je mo be ona je dede anyeme ke
tel ye me ni me bone sani nye chowo yin bon fale fe mo be ne ke yo ko kele shan ka bonu e mo mi ojugu no oju e le beta ni aba ke gba ko ojuko e mo ko to mo mi no oju e ora bonu to mo mi no oju e be bo le mi na ke shin oyo iti awi no good advice obemoko ni baba fe mi ni baba obo ngako because ni momo sa yo ani ka we yo phone lo ni yo na sumo phone como no na afio ma be sande ni eni je wa nyeme ye ni ka bo yo amlo na epo ni ka bo yo nad mo ntawa me nad mo ntawa me ni ba ngo na ke abamu mo me na gbula me to ora je ni to mo echemu mo alo moko sumo moko sande dabi. You cannot force there to be there if there is no there. Ona, get there, but you don't force it there, neighbor, then do. Maba, come on, ya shishu mo ani bi na fio. Agbo bola ke mi kotokuji. Neke ye ne no ne ko to na me somoshi, beni here somoshi ensure na me wa ide sana ma chomo je na me ngunyin ye. Ko ni here ka nya somoshi na ma fata me na ma somoshi ensure na. No beni sonshi, beni ma sonshi ye bi e da sonshi ye bi. Nya shishu la di to gba yu ni to mo me ne. Da ne nyeke game hajemo ona da ne nyeke game hajemo no ne nyefio ne nyekwa nye bi nche nye bi anya ake ta flacha mini jomo yo no ne nyefio yi eja ake so le no kopono ba ake nu eho gidigidi ne ya shi nu eya nu e momo sa eya gota je fie yi no na ake nu e ba shi ami omo no ka nye edwemo ta flacha nye ba fe ne ke ni fe mo ni nyumbo enye ne no nika nyumbo ne wa uno ke bola ngwo mi ta flache boli akachi bola no ke wo mi ye aje pe otu emi alo bola chi se mi chimo e ba chichi e ko mene sani nu apa e sani nu acho keke se mi ye onyemi ko ni o eko o atite amani ale eja ake eko le bo ye gon no yo ke nu eyi ni flade e take over femini e ke tun e se bo je ke yi fe ni e o je onyemi e je ba ya ni wo be bo jo onyemi e ona no jo onyemi e na ka no kam la ke bo be ba ye ona kem la e bu bi ke bo be ba ye na ka no wo fe mi ni man bi e esani wo kwe na nya ke bo na aglo to e ja ke bo e man chomu fe po ojo e man chomu e po yi no bo e te fi otin ni moko fi omi ni moko dun ye yen chenye kwa no ni ya no ni eye ko beko producer ana info ni jinye eye ko beko na basa ame chokobi ni ame nshona eye ko beko na basa nshona komo na abaje komo bola ni etia komo bola na atia ye choko nshona maba da ni nto na ajewo game da ni wode nche woke wo ye hajemo ni gbomo na ke no ni emi fio eyin ne sane ebole kai ona ekela ke cafe pafe chinse etamwe na no chinsie etamwe na no we work ona yibi na wo na wele machines ne ke na ke ba ke nsa nshone na to ni bola ni yo nsho na isafo me ko me we jia me chimi ame un bola ji no na me chi o ke nsho na ne ke gbe me ni camera le ba me bi e ba domoshi na ake mic ake camera ba ma me no yo mo na me ba yue ninu sunwo ninu kawa ni bi nja ni wa na ne ke ni wa sha me no je blow fo na me bo blow ame no ji me ni fi o me ni bo ne ke a blow ji ni no wa game awa wo ya o mi wie lololo ake sanam la lo enye gbla metwe ene akaba fe akpa fai ni wonye kwani ni woche kwani ni woneke ni dabi esani no ni kagbe akefungbe odumi nshi esani aka me choja legbe no agbla metwe aka ma choja legbe no ejake nuchumo na ba tun yen choko nso na na apo eye ko beko na me na me fi obulu ani ni npa agbepo aka me yeye mi ne sano na ke je chenwu emi no to chon wo eno chon wo gota mi gota na bukan eko ke na bo ya chenwu emi
e ba akole mi lo e ba ansho mi no e wo ne ke ni ame unke bola je te mi e amo me ba chi bola ke ba ansho fe na ba ansho mi ni sho ye bola insho ye ni fun ye bola ta ke be ni ta fla cheche me bu abe akedun ye fe ona na kan ji insho ko ke bola wo mi e bo fi amo ni ji e ba ku ese ba ona ke ta fla cheche shagbon mo po ne mu egbo tan na ke ni fun ni tu e wa fun shi insho na insho afun ye na ko ni ba wo ni ni ke ya nyeme nye kwa keme ko me devota me ne ke na me ba me nsanye mo ami ba me nsanye mo ta fla che ko te mi po ba na ke gbo ichi mo no ka gbo ye ba na me nsani ye anye e ba lete ni nye onye fi onye nye olufu nyantiriji ni nye bo nye ba blo fenini nyeme aje fo fen fo mi ken ne ke ji bona ka ba kra gan dan be no ele ehwefiu ehwefiu ni nyeme ye ne mi enhwe eji ake esana mo ame ni mla ka amaje esana anya ka ama femini esana anya ka amaje ojogba mla ka amaje akafe meneme wonomini dabi wonomini na membo ablo ni wo esana aje wonomni na ka amaje chika ba fe woson ni keni bi na ba pa fa keni bi ana esana gbla tu gbla mo ona tu gbla mo ni bahani next time ami wo na kan yi bi don tu gbla mo ni sa esana ready na ami bona fe next time ameka fe mi ameka bona kan ablo don yo nyeme ablade abi blue nene nwe mo jemeji ele kan na yue fale fe mo ida ni me ko me lehun e ko ni ake ta flache ame ablo son jino na me won me ba abo ona na me won me ko la ke ablo son jino na me ba fe mi ni ame ba abo nya obi awa ake woti alo wo ba yeme enu ma na se masuma ke magbele phone line se ko ni nkwalo lehun atwa na me femini amechon amejomo ye je non producer o fa na shiba mi koko yin ba wo mi o na ka so agbeke ni bi beninu etatai nye numo ni ne fi o keke beninu etatai ko me onu mi shi ni eyin no ko fe kra ye wo gan pepa ina ko ma no kaja le no na esini mfoni jin ni oke na kan esini mfoni jin ko mechon man bi nkwale na me na ake ablo ni wo nye me ko me bo bola jin ke ni bi na ke wo gota ke ni bi ami hand product jino e ko le bo ele na no nuwe she sando na ke onyemiko ba pin ni aso ye musunchon ke onyemiko ko ye musunchon ke onyemiko o fe no no fi o yeme mi gbele phone line say 0274324331 0274324331 ma ba de sana fe bola ade saba te shilebi e ba te shikena ke numbo enne e go fi o alo e shano ba tele bola ke mvo gota mi ma ba yeme nya obi awo isande ake ma ba ngbele phone line say 0274324331 0274324331 bo de nko ni bo un otwa ni ofemini ochon ojumo to mi nadmobi na aka menta o wonyeme ye ne alo wonyeme ne nke sani nadbo ni asha ameno na gbla metwe ona aka gbla metwe te momi agbla metwe fon mi ko ne fe ni kasemoni ki anyeme ekoko memi na ke nkola ko eba pan no elo ablado fa no gbe pan no gbe ke no chu akejo no papa na me nya mo mi elo no yi o fa mi cha ke nye teshi ato mi akwele anya akwele fa na no na no ma jo bo da bo na ke me so ma TV e bo yo won ko je me o yi bala do no ma jo bo ko no ko o tu ko no tu ajobo me da me ni yo je Chris wa me na mo ma me aga for example ha me ko me because be na me ha na the job that me is too much that me ni le lo ni yo me so bi ta fati ame ifa wo ke wo ka wa na wo e won bu
you and they share ya faba oni me ne share nka ba nwe na ka eba hi don't find them more than wa in la ka ochu ni no anyo chu na mo mame no yo wa o fa ne yo inye oyiwala don yo wa job mina ke ye no kola ko eba pano hello abado fa no gba kan no cho akejo hello fa no gba kan no cho akejo Obudai, mi capital. Ah, mi pe mo asem. Inche Obudai to your thing. Yes. You do ba. O Fernando na ya. Opone ni you do ba. Ni mata bu ni rasta. Opone oko bebe sumo. Ni ne je no pa enyo ni. Ola na ke wo ni ami Yo, inche Obudai owala don ma job ni efata eyabu minaka yeje no kola ko eba kan lo fa no gbe kan lo tu agejo mana cho mi saki o fo tu agejo gbe ke Jordan dan soma o fa na no na ya o fa ne ni ano ma ni ke ti ma ke bi amenye pa no aye shi Accra but ame forget to aye shi hot. Ona so se so na ne kendo na be bara na ba kwa na ba sa na kwa na a ti no pia mo ni hao ni ni kwa ke na ka ti ya pa na ba ne pa ji e fa na ba fa ni na mo tu do na ne ti wa ne na ba ai pa ne ko ji ji akwa Yo, inche onyemi oyira don nyemi eleke meneme kekwan ba to ama me pan correct onu mi shi mlaka ma ye kona mena ke je ni apa amefio mi na nkola ko eba kan no elo ablado fa no gbe kan no gbe ke no to akejo hello o fa no gbe kan no gbe ke no to akejo akeja do banka to me bawa alaji ba Mr. Bawa ando na ya yeah, for no you feel so you ba. No ba so go no wa. No tu no awo. Ole na fe at all ball as well. Any o je me fe me cho ball am sure no de show na fe fe. Nye kwa mo me ni aba mo na mo ma me na ka ma na ka mla ka ma yi tu ba. Ajo. Oyiwala don ma job o impa oyiwala don 0274324331 0274324331 mina ke kola ke ba kan no elo ablado fa no gbe kan no to akejo Your call has been put on hold. Please o fa na nshi ba mi ko ocho alo chi o fi o ye TV alo wani o TV volume abashian mi bodi enche kwamo ye dede anyeme kwamo yibi na me wo mene me ko o pe ami ke te shan je fun lo mi na ke kola ko e ba pan no elo ablado fa no gbe kan no gbe ke no to akejo hello mina kenye mi ekpan echi 0274324331 ko chofa ni ochi efi o ye o TV mina ken kola ko e ba pan no hello abado fan no gbe ke lo to akejo mina kenye mi ekpan echi 0274324331 0274324331 bo modin ko ni ofemi ocha ni bo ochon ojumo hello abado fan no gbe ke lo to akejo hello o fa no gbe ke no to akejo about to na go to be track it. o Fernando na
nyame plan eche 0274324331 0274324331 nke ma abani esane femini e bale na kan wo nyeme ye ni wo ka nye le esane nye bo nye fe fale nye bo nyeme ni me le esane nye sa ni nye mfe ablofu ani ma aba nyeme ko e ba plan elo fa no gba kan lo chu agajo minake nyeme akpan cheche o fa ne kaji otwa chi o fi o TV lo kwa mo shida momle odogba 0274324331 0274324331 ba mo de ko ni o fe mi ni otwa ni bo ochon ojuemo nyeme ko e ba pan no elo abla do fa no gba kan lo chu agajo o fa ne atome adole chat dela o fa na no na ya o fa ne ni ona keningo sha alo ningo no che ko mo cha chawo ke pa jo acha wo ni jo mi acha so mo fe le ka ti eh be je sure mo ni so mo we I Ofane you oyiwala don wonyen you ga ma me diele ni bi na chon mo ni bi ye ni bi ha kola ko e ba kan hello fa no gba kan lo chu agajo hello makpa yen me afa ifi ka ametwa amebu ametue phone no ameka bu ametue ye TV mi ona ne bu anya etue ye phone no je TV mi nye ba na delay fi o ye mi 0274324331 0274324331 nke nyemme ye ni na esani mla enye ka ma je jomo kwa mo phone lo ko mo phone na fi o allo bola aba chon kengo gota mi ye nyumbo fiona na ke wo aplofu ni to mo meneme mi na kola ko e ba pan no hello fa no gba pan no gba ka lo chu agajo hello o fa no gba pan no gba ka lo chu agajo oba ajo na me le je de ise ando na ya o fa na ando na ya wo je ke no wo le ajeba tomu ni bi yo tomo be na chi gbegbe ege ni bi e ona yo oyiwala don 0274324331 nke me ni fio ne kin fon ne esani mla enye ka maje onu mi nshi esana ka me ba hwekura esana nya ka maje ona they should be used as an scapegoat ona they should be used as an scapegoat nyemi na ke nyemi ko eba kan no ela ba do fa no gba kan lo chu agajo o fa na inje ti mo market yi o fa na do na ya inje ti mo market o fa no ya kan no ye mo do na ya ke me aya ni papa won afi bola na ke mo e ko jam o fe no chi o ye TV e fi o fe no chi o ye TV e hello o fa no chi o ye TV e hello o fa na no na ya TV la ni follow ma bashin TV have feedback no ani follow ma bashin mina ka still o chiko o fa na makpa bo fa ko otwa no chio ye TV alo no TV volume abashikra le feedback baba ona o na feedback mi eke e ba fe na agba fi o e ba fe ton olo enu o wie mo odogba no makpa bo fa ni o mo fe mo ko otwa o chio ye TV alo no TV volume afe mi ni abashin 0274324331 0274324331 nyeme mi bia ke awawo ye aho mini no ni na me kra pe wo ne kan ye mini ke ne ke su ke ban ke jimba nyeme aso ne ke ji boni wo ke ba kra wo jaku gan game da ne wo ke ntele me ne fi wo ne ke me fi wo ne ke gbe fi ne ke shi ana ke lele bo fi wo ni gbo fi oni apo de che shi abi un ye mi ma ba shi an ye ma ba ni da ne yin hon ye bi ke han ye agbona
Mina ke kola ku iba pano. Hello fa no gba pano gba kan lo twa gajo. Opa ne mi ni obuda. Ika be ku. Ah nche oboda no na ya. Opa ni me ni to a. Ame kwe idiye. Ka ame ba yue, ame wa ti idiye. Nani ye na go na me fi eje me. Lo abu na. Atua apolisi ame. Ko ni me ni yo ta ba. Ika jo ba. No to you got it. Tell you, yeah. You know what? I got my real feel. Yo, hello, mina nyemi ko e ba kwano. Hello, fa no gba kan lo twa gajo. Hello? Mina ke nyemi ko klo e ba kwano. Hello, fa no gba kan lo twa gajo. Hello, o fa ni ka be da so ma. O fa na no na ya. Ni bodo manye. Manye papa bla onye. O fa ni ya no le be hindo no kula. E be hindo no kula wo me na me chu obi ami wo gota ni ta ba fi ama ade. Wo hwe je sanim la agbla metwe. E ja ke what is CCTV camera it capture me. Abayi na actress na mo ane. Alo bo ni wo je na kan. Nwa shishi. Ona se no kwamono. Ona se no kwamono ame kokoro ni. Nwa shishi oyo adon enye boni afi ni fi no kwamono e ame ikome 0274324331 chinjemlan ke ba ke no fiano ni ya no ye okuchu emi esano onyo oke WhatsApp mi eneme nke ni bi ko na esano onyo sha no ke fi mi oke WhatsApp mi ye WhatsApp number 0207004444 producer afa no bo modeni oke WhatsApp number afunshi ye jeme e ankwelo aleno keja mo ami na ni neke ni bi ono ni bi gboyin komen ya no ya me kuchi ami ko peteshi ye one side no chamo etan e ko sende on dey bi ni ama one rasta to gbondu ni se kakla gbe be nka me chongbe ni jano onu mi nse jake esani gan yin esani gan da nwe ayin Greater Accra ke wo ke bi eji capital city e esani wo bo wo mode ni wo ke wona ni amashi ni wo capital city e gbe ni yin anu gbe ngba ye capital city e je aba ke capital city ni bondo be mi no ba bote mi ma mi fe sha Mami fe chaka, mami fe basa manya. Nya obi awe ake wote alo oba. Je dede anyeme, komo je dede anyeme fon lo emi fon lo. Fon lo emi fon lo. Aba dress na fe shepe, chimo abe fale. Aba we machine, chan abe fale. Ke o chu emi uno nyon fe fale ye agbe no ke mba agbona ke mba gota mi ni man fe na bo ake na konji ke na kan bono tamo nyeme ne ke ni bi ne ke di nyen na nye bo amode nye nwa mi ye WhatsApp line no jino no na inshin 0207004444 in WhatsApp line jino odo ebi ni ama one rasta in personal WhatsApp line jino ni wo bo mode no fi no ba na yo kuchu emi efi no yin no ba na ka fe kwa kwante ani bi ni be no oye igbe no sha no fun mi ye injibo no ye WhatsApp keke nchuwe ni abo akucho mi unu yo ko kwani boni ni bi ya no ye je ne ja de be ingbe no ko fun ni nature de bi ni ama one rasta nke in producers ke inwe bi ba chi ebe nkebo nko ma shi TV ncho mu fe ba chi ebe nkebo yo kuchu emi boni afi no wani what dress na kan issue say because eni nibi sho esani gadangbe anya akọ e mama papa na efe mi ni na ebu yeme awawo ya o afi fun mi fun aba lo bola na ba tun o gota mi ngmene 21st century ni mi na kola ko e ba kan no hello ba no go e kan no gbe ke do chu agajo hello ya bankai acho mi ni bawa o fa na lo na ya bankai acho mi bawa o fa na yo e kan na lo na ya o fa ne no ni yo mi ji o ti e insani eni isho na fe yo insani ni ke security awu je me na kwa je me okay na kwe mo kyo ni ba chi bo le hwe na mule keje na kale na na ke bola ba hwe no bola ga ne ba ba da ne bola ba ba san security ye je me ni a ni wo be me na kwa je me fe bola anya cha hwe do na na bola ba ba ni bo ko be je me isho na bo ko be je ka je na bo ko be je
Ngoja mkuwale no baba kinokewa chefo au tebe. Anakwale. Ngoni kwa juba, ngoni kwa kesa ni nene. Naye kamba abata mukumena ndo kushina mekwe na kadibi ene. Ibahi. Shika kama ndo kushina teo. Mwene ba chobola shabata la ba sala bidio. Kama bida bana mo. Shika kama na neza wana mukunyero ba kesa ndo mwenye no kali no mama gespo. Mugo ba ine mugo la tupe bidio kaya cheshi. Well, I don't want that script. A lot of me to me put you no. Tanya chobola na wo mu ni jeme no ye jeme. Awo ko che we na ka mo ko chobola. Na ka ba yi. Mashi. Yakani. Yo, Mr. Bawa, Oyuwala don, Oyuemo no, Oyo, Eji, Omanye, it's a very good contribution, Mr. Bawa. No, my job when they fata yawo. Dele, wabakwe, ma, odebi ni ama one rasta. Makwe, ni nkema insure no, ni ma fomo ne keni ne naji. Machima benke cheme ko nupa kome, bona fi, ni ke ba yin, watch security, ona, service kome, personnel kome, na me bakwe, ne kenu chumo ne. Odo minshi ame ba akwa ne ken show na fali fe mo ne na momo me afi a consider moko kele bi na ba nyi so mo hye show na ne nya ya ni ase je aba ni o lo ona o ba lo call lo etan we bo sa o ni nya cleaning show na ona be wona volunteers na ka ba san show na ni wo ne kegbe me ne they should be used as an scapegoat me fe me ni ba fe noko ona amba blow ake ball ona nadmo ona nekegbe me ne mo efe ka mo amemi na ke best thing ki ana me base na mo nwe ama me ke bola ba show je na ama me tio bola je bola ba je do e kan ne sana kan ku twa me ke 1 week pa me ke ba sa na me fe na ka gbla me to na ka onu mi nshi ka bi la ke bia ne wonye sales no onye sales na kan kanye mo ame ke kenye ka me fe nye ka me ete agwugwo enye selemi ona ke 1 week na ke ba ye ni ke ba chu ni na kan 1 week e fe akale ba je akame ba je sell ba ka me background sell no na ba ye ka me gbe na pa no akame wo lo le ma lo ka me ko for 1 week na chon ke ja me chu lo jogba bona ba chu le keke ake ma me ke 1 month na ka center sa me 1 month ba chu so na kan 1 month ni awokwa ni wokwa akete ba bale atin nyeme fali ba dofu ba by force because obana ke ko ba blue bo ko bo ba chi bo la hwe keke na ba ndo lo bo la hun o ba lo ahun no le ko fun ba lo nyeme gan dangbe enu wo yin wo ti ame ko me ona wo yin kan yi ni wo je wo twi mi ke bo blue onu mi nshi wo yin kan yi ni wo je wo twi mi ke bo blue ni won hwe eji ake na fe ya ka ba blue ofuche ona o nya wo ba wo modern ni wo momo an ke gbeme ne ka woni ne hyehyia me no ni mla on ka maaje chi ne ke ni ne le aje for fin for mi o de bi ni ama o one rasta makpa nkwalo efin fai me fe me ni yen susu mo na me ba nya me ke ba fatai ni wokwe ni ye mu e ba ngon na wa masumo na me nmami ye inyi boya ni 0207004444 0207004444 nye bo amodin ni nye nmami ona o mashi tv won to wo ke ne ke initiative ne aba wo ba kwebo ni ba fe na ba set securities ewo ko me o ba na shika ka ba pia me pepepe aba na shika ka ba pia me be mo ka fe ni yin aba gbele tuwe aba fine le shika hun ona no na kan shika kin ka bo anapo e ba yin pe ni wo la ke me nje na mele no na ba wi o no na ba ke o ama me kweko e ja ke fun e fe to mo am talent ona fun e fe to mo dro money ke ni no ame no ko kra be no ba wi na mba nu ame fe to ma duji na sa ame ame fe to mo mini aduji na sa ame ni wo fin wole aka du na sa le adu ni no ko kra be no ba fe a decorated monkey remains to be a monkey yemi awa wo ya o 0274324331 0274324331 producer o fa na nchiba mi ki ani nkolo ni paakwa mi ba ana mi kwe komeni nu echichi jeme ka gbe no gbele me video mi hu wa ha mi ana mi kwa me nyenche kwa kenyu mo ne ke dibo ni wo na le komeni o na ka so agbeke wo bi eni komeni no ne ke dibo ni wo na le wo glefe ke ni bi ne yeme
mina ke kola ko eba kwano hello fa no gbe kwano gbe ke no chu agejo Acho me George in Chakaji Mamobi ando na ya George hello yeah onupa o fa na ando na ya kwano lekeni nona bemefio ye akutu eni wa ifeminta masha shile ni mafi masha shi deno wienele inseri o number masha many ba fe masha ke ba se ni bo bomode ni bo le ya viral bomode because ke o fele na kan e ba ni amepa na kan bia na be fio teshibani oyiradon nyemi shida be oyiwaladon ma jobo ni efata ye hanbo odomi se nke nekeni bi ni isana kwe ni se anyafu ka gbula gbemene atui ka gbula metui o ba na no na me ke baba ona be pie o ba fe lo kono o na ni eto mubo eko eko se sani keta flat edun lo jibo no edun mo no odun o ba na keshi na ni no de no fi o ke ye bu awi e ba yo nyemi ko awi ke ye bu awi e ba yo nyemi ko awi aye afofo e bi ke ni bi yen cholera ni na wa na efe ejeneke ni bi na ekome numwe ne etabia ne numwe ne etabia numwe ne ejeneke ni bi na ekome eneme leun are some of the causes keka watalashi ameni ni bi after na amla lo e ba ye bo awo amla lo e ba wawo won pa won fo nyencha amla lo ablo fo ni nyembo ablo e nyencha amla lo e ko ni mi ni ba tun ani no won ke won nyeme ye ne sananya ka ma ye 0274324331 0274324331 mama na agbe kola ni ke ni fe mu aba na agbe 0274324331 0274324331 bo mo de ko no twa no fe mini no chon ojuamo mini ji o nga wo nke nadmo bi ntawo ye enyo ne na men lo bola kengwo nungbo amen na ke nungbo ne no nungbo ne mo iwa use nu a ton blo nya e ken pe wo a lo bola kengwo gotamle ne ya minisande ne nyeme ne ke jibo ni wo ke kra gan adangbe ken ne ka ba ale nye bia wo ya ke ba yin lo nyeme endo mane she esani wo fin wani wo fe chokombe juemo kome sisu mo kome bona fe ni wo gan dangbe ahin ni ke gan dangbe ahin pe o ba na ke gan na cho mo fin ba yin ja ke mo fiamu drive se fin ekpele ke shike ba bi ni wo bi ani wo capital city wa fe to mo chon lo yi wo de san wo ton ami bona fe ni ke ja mi tete ami je egbele won na ma le ejin because no ba ne wi ake o ni te gan le kwe gan afia na kan shomo yi ko ba kra onyo ye ni no ke fun ye ko keke onyo lo bola awonu mi aba mla ba mobo aba fe ka me na ke aka me ni yo capital city mi jepe o ba na ke me ni yo other regions amon ba look sharp makpanad mobi fai ake na me suna me ka me tawo me ne ametawa me anokwale ke jalegbe na ke ameni ne duo me lehun ameka me aje ya anokwale ke jalegbe na aka fe lante nyemi binu bi se bi eten bi ni wo asema wo kunjo ni alo ata yite enabile ni te agban eneken nyemi binu bi se bi eten nyemi bi nabi ni ona keke aba shushu anu no ke agbe dabi ke wo fe na kan wo ba na ke wo dienche wo ba twate ke twa wo yin na wo ba je shele na ye mini ye sumi lu iwe sani wo fe mini wo kwa na kan jeme ojogba nyanu men sonre abladi abi odi bi ni ama awo one rasta imbe efe mini efe be imbe efe be shidani machine ni maya we majo ni twengbe fio ni na nyele ake coffee che ma wo egbe wo ni eke wala ya ke wo be so ni ba ne so the next week ngime no chie ai somewhere alo chie nyoma mi 4th June
4th June odada aji odada ni Cadiz Pub ekemin ibalele ye buzia ni amle ibalele ye buzia ni ami ni Cadiz Pub ni weke bomodinu odada ni ochio benke ami ye jeme enonso ale nwe nkebo akeshin Success Chinos Mini Pub. Ono misi Chinos Success Mini Pub. Chinos Success Mini Pub. Ye jeme le onka afanga Fridays on the 5th of June. Isani ochi obenke keke efi omanye ke shade. Kaya juke ya abon ma fan nyeme na neme sole wosole mo ke fa ipa mo pe dia ke ni bi fe ni afi matan a mo na gba pi mo idramo ye gan adangbe no ajiye wo ke jemni no ni afi no ya hwele mo lojino ni gbe ni wo pa alon tedin ko kra ka ba fo wote ye wono ko do ko kra afi mo mi o feche ma weden cha na mo bo ni anu wo fe wo na agbe afi mi and fe na agbe papa shiko mi ko den ma shima mi dienche nyenu mi nche nyenu fiu ni junior brother Nina Omar Arab ngoke afikome efemin efita efia no nyenu Omar nke ofechema we enabo mobo ni eye boabo e ando kwanji ni ogbelafin abashuo yen no fe ni afia o na gba pimo idramo yo gbe no ajebo kejem no ba ye no ba we woloje na mi afele mle e habo atu ape ono e ka yin mi kokoko efia ni adwen fon abo ye ofechema we ani efolu efia no ko na ni ama no ya hwelemo keshade akpa ji noni imbio ke bo nyenu ni na Omar Arab ofiche ma we ajobu ni ejo nyeme fe rich dollar nyeyo angele alale wodin che wonyao man na di nwo ajo bo leun nwo ajo bo shikome ko anke mini happy womb escape to nyenu Omar Arab nanime small nke wa kebe ni femo ni many boy nyomo the Great Aim Academy Passion and Excellence ko to am Accra Post Office ni am Universe Atamus High Street 10 Enterprise Group set tuntun je no ni ba sha me no the Gym Bar and Restaurant ye no ko lile no ko take it nke ba ke je me drink ke ni bi ko ba be na fi oni ona ni no koko meat pie shan lo o yan bo no je come on be na meat pie na ye onion pie na ye air pie onu minshi meat pie ko na nibi yemi odugba onion pie lo mana ko amateur no meat pie na kan no shi onion pie pie ko gbemi wa na ke sabula ke ko yo e ko mele ko gbemi ele che gbeni ni ko yo sun ma be san ni e bale naka no wa chi obenke the Gym Bar Restaurant ama me Universe Atamus High Street Enterprise Group Cadbury ko no tutun ko bushe je no ba sha me the Gym Fitness Club ono mi shi ke e bala ke o ta o e ko no ba gbo lo pa mi ye ona o exercise body because aka yi son sana exercise body elehun be fi fan keji oto the Gym Fitness Club amame Accra Post Office ni am Universe Atamus High Street niji osika park no tuntun jemeji eni onini ba fi mi ni ba she ameno je ode bi ni ama awo one rasta to ogbonyo ni she kakla gbeye nyeme cheme nke ni fe mo ni ba wa bi shinke mi ni next to godliness is cleanliness fale fe mo eji na ni fan ye ofechema awe yin aloke ofechema awe benke ko ofe fun te ba fi tin na ba chi abenke bo no nya ni fun se afua nyeme choko osu la teshi gamachi nwa wo coastal area na beni wani ball asun wo ina wacho nya wo kwa jeme ojugba nime na me ablade abi blue imbe efe be shinke 0207004444 0207004444 o na agba efe gweke send mi jeme efian eno yo ni afi kwakwante ani bi eje bo mo de akoba afi mi ni o ba send am keke njami to abo shikome ko nkenye ba ye bi boden chona na enyo osun lo o enye lo o debi ni ama awo one rasta nke kakalika yo na elejo wa shiwo iwo e ba amate na kra no chi na kutoka yo na egbe nya awo no ojo tomo yeme no nyeme enye tomo chame nyeme ablade abi lo piji no ni on show mi shi mo e so wo le ndo jen lo yen radon kemi kwe won